Inggih Om Swastiastu, semeton FB sareng sami. Inggih ring rainane mangkin puniki titiang nembe nyarengin live ring FB. Tawi mesiaran langsung niki tiang tumben. Minab semeton sane durung uning pemekas nyane pisaga-pisagan tiangnya driki. Taken mungkin anak ngudiang ya tari jek tumbena melive ngaji gaya dogena cara sing lah gaya jegara wangi minap sekadi punika nggih driki semeton tiang mentaken inggih mangde jenar puniki ring rainane mangkin puniki titiang ke judi dados tukang cacat. Sakemon boyaje nyacadin anak, napi malih nyacadin timpal kenten. Titiang jagi nyacadin buku. Utawi ring bahasa Indonesia nyane puniki bedah buku kenten. Nangis sedero nyane salam kenal dumun talar suksema majang ring sane sampun gabungan. Salam kenal tiang sekadi nama akun tiang ring FB puniki Wayan Antari. Tiang saking Bangli. Nggih milu-milu niki tiang menyuarakan jargon utawi tapi slogan-slogan sani kantun viral ring media sosial tamane ring FB puniki tiang saking Bangli kenten. Inggih punika saking Kintamani. Nggih sira sane seneng niki lancaran ke Kintamani. Dados niki benjangan yening sampun membaik niki situasi gumine. Terus ke Kintamani calling mantan tiang ngiring simpang ke jumah tiange yening pas tiang wenten jumah enten. Sakemawon kangge yang nenten wenten api paling wenten niki manten. Iring simpang Kintamani yening sampun situasi membaik nggih. Niki sinambi ngantos galah. Kanggian dumun tiang cuet-cuet Riki. Nggih tiang mahasiswi IHDN Pasar utawi UHN Gusti Bagus Sugriwe. Mungkin nyarengin acara bedah buku online sani kemargiang oleh Suara Saking Bali atas pengandikan Bapak dosen tiange Bapak Gede Agus Dharma Putra. Gitu yang atur semua majaring Bapak Agus Dharma. Duaning sampun merekomendasikan titiang utawi sampun nyicinin tiang galah melajah rainane mangkin puniki. Tiang dados tukang cacat utawi membedah buku silih sinenggil karya sastra Bali modern kekawian saking sastrawan Bali enten iki. Sinambi ngantos sani gabungan nggih semua sani sampun gabungan iki sampun wenten semeton tiange. Inggih langsung ke mantan mangde nenten lami niki tiang lasang galah. Reng rainane mangkin titiang jagi nyobiahang indik hasil pembedahan buku sani margiang titiang saking galah-galah sani sampun lintang niki kirang langkung 2 mingguan sampun. Buku sane bedah titiang punika memurde cor. Ya buku puniki wanta silih sinunggil karya sastra Bali modern sane merupa pupulan cerpen membahasa Bali sane kekripte oleh silih sinunggil sastrawan Bali modern saking Karangasem puniki sane mewasta Bapak Wayan Paing. Inggih nunas legra titiang Bapak Wayan Paing dan ini titiang sampun sampun istilahnya wana niki membedah buku
bapak kenten. Mangda wenten manten karyanin tiang. Buku puniki wantah buku sane cetakan keping kali. Ring cetakan sane kepertama punika sampun kecetak do warese kalih tali sia oleh CV Multimedia Edukasi. Duaning manut pengawi utawi manut pengeripte puniki. Buku ring cetakan kepertama puniki kantun akeh kekirangan pemekasnya ne ring tate punika mawinan buku puniki malih kecetak ulang ring warse kalih tali kalih dase inggih punika ring sasih Maret. Dados nyani buku puniki kantun anyar, kantun hangat-hangatnya kenten nggih. Buku puniki sekadi karya-karya sastra sane ketah keuningin kenten. Ring bagian sane kepertama buku puniki mendaging identitas buku, mendaging kata sambutan, daftar isi. Taler ring pahan daging nyane utawi bagian isi. Sane tebal nyane 113 sia halaman. Puniki kawangun antuk lulas judul cerpen. Inggih punika cerpen sane memurde anak buduh, bayang-bayang, cor, dalam pingit, investor, kayu terisi, menyame, ngayah, penyalud bambang, duara-duari, peka, doser, miwah, cerpen sane pinih ungkur, memurde mulih. Ring cetakan sane kepertama puniki akehan cerpen-cerpen puniki ketulis saking warse kali tali pitu ngantos kali tali sia. Taler ring cetakan keping kalih kewuwuhin malih petang cerpen dados nyane cerpen petang cerpen sane pinih ungkur sane baosang tiang iwawu nike wantah pewuwuh saking cetakan kepertama sane ke kripte utawi kekawi saking warse kali tali dase ngantos kali tali pitulas. Ngelantur ring bagian belakang buku puniki mendaging biografi penulis. Sane mendaging riwayat hidup penulis taler mekudang-kudang karya sastra sane sampun kekaryanin oleh pengawi punika. Ya diaston ya buku puniki presiden ke bawah sampun buku sastra agak lami kenten duane sampun sampun poleh terbit warse kali tali sia taler mangkin ring kali warsa kali tali kali dase malih kecetak. Sane jarak pencetakan pertama ngantos pencetakan kedua puniki agak doh puniki relatif lama. Nanging buku puniki kantun menarik kewacen taler kebedah. Duaning buku puniki sekadi sane baosang tiang iwawu wenten penambah-penambahan malih petang cerpen nike. Dados nyani ya diaston ya sampun boleh ngewacen ring cetakan sane kepertama. Penguacan puniki pasti ke pacang tertarik malih, penasaran malih sareng cerpen, sareng malih petang cerpen sane anyar punika. Inggih mangda tatas puniki kauningin indik punapi kawentenan buku sane memurde cor puniki sane mangken jagi ulas titiang secara lebih terperinci. Sane kepertama puniki ngawet saking covernya nih. Nggih sekadi sane sampun kauningin utawi sane ketah ke Mariang. Rita kala iraga ngrara buku, napi kenike ngrara ring toko buku, ring perpustakaan kenten. Sane kepertama kecingaken pasti ke saking covernya nih. Yening covernya sampun menarik, sampun becik kenten.
pasti ke iraga pacang tertarik sarang buku ni punika. Ya dia ya dorong uning sekali pun api daging saking buku ni punika. Mungguing cover utawi sampul saking buku pupulan cerpen cor puniki. Tampilannya nih punika kecetak nganggen warna sane dominan wantah hitam ke coklatan selam ke gading-gadingan gitu. Taler nganggen objek utawi gambar anak lanang istri sani mepayas kadi pergine Bali gitu. Jadi sampune selehin titiang indik tetua saking cover bukunya punika warna selam ke gading-gadingan puniki nyina yang indik kewentenan sani suram sani kelabu gitu. Duaning ring makudang-kudang cerpen sani wenten ring bukunya puniki. Masalah-masalah utawi konflik-konflik sani kalamin oleh tokoh punika presiden ke baos ekstrim gitu masalah ini menantang gitu. Akeh wenten kesedihan kenten ring cerita-cerita ini punika ngelantur objek utawi gambaran anak lanang istri puniki yening minabang titian nyihnayang indik ke wentenan toko-toko sane wenten ring bukune puniki ring sekancan cerpen sane wenten ring bukune puniki nganggen tokoh anak lanang istri utamane sane sampun mekurenan puniki nika kaanggen tokoh napi ke nika tokoh utama napi ke tokoh sampingan pasti ke ring sekancan cerpen-cerpen punika medaging manten gitu. Ngelantar gambaran anak lanang istri punika mepayas kadi anak ngigel kadi pergina puniki minat nyihnayang inde kewentenan satu-satu utawi cerpen-cerpen sane wenten ring bukune puniki nyinayang utawi nyeritayang inde kewentenan anak Bali ring pedesaan gitu sane syarat akan nilai kesenian, nilai kebudayaan, nilai religi sekadi punika. Ngeminat sekadi punika inde cover utawi sampul saking buku sane memurde cor puniki. Selanturnya nih indek daging buku sane tebelnya nih 130 sia halaman puniki medaging 13 judul cerpen sane medue karakteristik sane metios-tiosan gitu punika mawinan sekancan cerpen sane wenten ring bukune puniki preside dikategorikan utawi tiang kepah-kepah niki dan untuk mekudang-kudang kriteria penilaian tiang sendiri minat semeton tiosa sane sampun boleh nguacen medue penilaian yang berbeda kenten untuk buku puniki sakemon yening manut tiang buku puniki sekancan cerpen sane wenten buku puniki wenten cerpen sane ceritane becik wenten sane menarik wenten sane menegangkan apa ya bahasa Bali ini nakutin gitu taler wenten sane mewah pisan iki keresepang utawi susah untuk dipahami inge sane ke pertama sane cerpen-cerpen sane boleh nominasi cerpen untuk cerita sane becik nominasi sekadi cerpen award cerpen untuk cerita satu sane becik
Wantah cerpen sane memurde investor. Gereng cerpen puniki nyeritayang indek kepagehan tokoh beli gede taman, sane mewasta beli gede taman. Puniki pagah pisan mempertahankan Bukit Puncak Sari. Sane mangda nenten ke adol ring investor. Ya diaston je perjuru desa de puniki sampun ngemargiang rapet utawi pauman kenten sane melik bagang jagi ngadol tegalan utawi tukad utawi alas sane wenten ring Bukit Puncak Sari punika majeng ring investor sane jagi keanggen genah-genah wisata kenten beli gede taman puniki wantah silih sinunggil krama sane nenten setuju sareng usulannya punika dengan alasan mangda keasrian genah punika kantun terjaga kenten duane sekadi sane sampun sane raga uningin kenten yening tukad utawi alas punika wantah sumber kehidupan utamanya penghasil oksigen alami, air alami kenten talar dados mencegah banjir, mencegah tanah longsor. Yening tukad-tukad punika ical, kayu-kayu sane wenten ring tukad-tukad punika ical. Pastike jagate puniki pacang ketiben baye sekadi banjir, tanah longsor kenten biasane puniki mawinan beli gede taman puniki pagah pisan mempertahankan Bukit Puncak Sari punika ya diastun ngantos wenten sane neror saking telepon mangda setuju ngantos wenten sane megainin ngelebang kucet-kucet sane wenten ring kandangne ngantos ngusak tanah care-care warga care-care kerama desane punika nanging beli gede taman puniki kanten pagah ya diaston pemuputne Bukit Puncak Sari punika preside keadol tanpa sepengetahuan utawi persetujuannya kenten ya saking cerpen puniki raga preside tersadarkan kenten nggih preside eling untuk manfaat saking bukit saking hutan-hutan punika sekadi deriki yening kayu-kayu hutan-hutan pinus sane wenten ring bedelot pura batur taler ring bedaje pura batur nika ical pastike toye tanah air tanah nika pastike sayan ical taler udara sayan tercemar gitu ya duaning enten penghasil oksigen alami kenten nika sane manut yang cerpen sane becik ring bukune puniki tiasa ring punika wenten taler cerpen sane memurde ngayah cerpen ngayah puniki nyeritaya indek kewentenan tokoh sane mewaste igamber utawi ilawih sane state ngaku ngayah ke pura pusah niki sareng kurane nyabran petang lunge meka duling jumahne kenten ngaku ngayah sake maon pemuputne i gambar puniki mejudi ring umah kosong sane nampak saking parkiran pura pusah nggih sekadi lagu Bali punika wenten siki sepenggal lirik ne sane
puniki. Soran kulkul lemak lentung, Cina karya agung, dijabat tajene sing taen suod. Minab sepenggal lirik lagu punika. Nyinaya indek kewentenan cerpen puniki. Punika nanti dados lempas, tidak dapat dipungkiri saking realitas sosial gitu. Nenten kide niki ring desa-desa ring sane kemargian oleh krama-krama dan kalau maturan 5 jam muspe 5 menit mejudi sekarene keten jadi ngaku sire sane kenten nggih nika wantah efek dari zaman Kali Yuga kenten kocap nggih. Nika kalih cerpen sane manut yang cerpen sane becik wonten taler cerpen sane menarik ring buku puniki jeng wonten cerpen sane memurde menyame ring cerpen puniki nyeritayang ini kewentenan tokoh tiang ge bawasan tiang dua ini niki nganggen sudut pandang orang pertama dadosnya nih tiang nenten uning sirwastane tokoh tiang taler tokoh komang niki na istri niki minab saling mendemen-demenan gitu. Ulengnya niki selesai metepo ulian ikomang megai di toko taler tokoh tiang niki nyicil penganggo di toko genah komang niki mekarya lain niki sesai niki mecundo ngelantur karena sering merebat pemekasnya ane karena pipis perdebatan utamanya karena uang gitu. Punika mawinan komang sareng tokoh tiang niki jarang mecundo rares tokoh komang niki minab ulian iseng gitu melalui iseng-iseng ke jumahne tokoh tiang dari kecingal kinda wenten foto-foto komang mejejer di kamar di genah komputer tokoh tiang saking dari sampun presiden target tiang yening tokoh tiang niki medue rasa yang terpendam sareng tokoh komang sareng ikomang daris ikomang niki kenang indik kewentenan keluargane tokoh tiang dek memene dije bapane dije pada akhirnya tokoh tiang niki nyeritayang yening ipun sampun enten medue bapane sampun ngalahin taler memene sampun nganten malih keambilang buku album keluargane tokoh tiang dari kecingakine ternyata memene tokoh tiang nike wantah memene saking tokoh ikomang puniki dados nyane presida kecutetang yening tokoh tiang puniki menyame sareng tokoh komang nanging metiosan bapane genten genapi sane ngawinang tiang maosang cerpen puniki menarik duanik ending niki sulit untuk ditebak benar-benar sulit untuk ditebak tiang wacen awalnya tiang nguaca niki kadang tiang menyame kengken menyame ajak sire kenten saking cerpen puniki kadang tiang nak ten komang sareng tokoh tiang niki ini menyame setelah tiang baca ternyata endingnya berakhir bahwa tokoh tiang niki menyame sareng tokoh komang kenten selanturnya nih wenten cerpen sani menegangkan bahasa balene nakutin ya
Wantah cerpen sane memurde kayu terisi. Tema sane keanggen tema kenten ring cerpen puniki sering kecingakin utawi sering kepanggin ring kehidupan sosial kan. Ring cerpen puniki nyeritayang indek keserakahan ke momo angkaran jero desa sane pinaka pemucuk ring desane punika. Ipun ngadol kayu terisi sane wenten ring tengahing setre desa Inucap. Ya diaston je jero desa puniki sampun uning. Yening kayune puniki wantah kayu keramat, kayu sakral sane nenten dados kebah nenten dados kebah nggih kenten pun duaning kekeramatannya sekadi punika. Nanging jero desa puniki kerana ipun tergilang saking penjualan kayu terisi puniki sane lumayan juta rupiah enten. Punika mawinan ipun secara diam-diam kayu terisine puniki. Ya diastun sampun poleh saking dina kepertama ipun ngadol kayu terisine puniki inggih punika mesin sensor sane kaanggen ngebah kayune punika nada sare mati klesak sing jadi hidup pangbuin. Doning rita kala punika sampun nyaluk sandi kala. Kantun puniki mekarya ring setre niki tukang ngebah kayune. Nanging nenten kerungwang oleh jero desa. Malah puniki kelanturang malih ring dina benjang nih. Sampun kayu terisi sane ageng puniki presida kepungkat. Nanging lacur kayu terisi puniki bah nepen pelinggih Merajapati sane wenten ring ulun setrane punika. Krama desane rita kala punika sami pada mekesiam duaning ayeng gejeran kayu terisine bah sekadi linuh nika ngejerang gumi. Krama desane ucap paling dag kadenange linuh gede rita kala punika. Pemupotne keuningin yening gejeran gumine punika boya je saking linuh nanging saking kayu terisi sane bah. Sane anehne puniki ring sor taru kayu terisi sane bah puniki wenten celeng alas nggih babi hutan ngenten sane bah sane mati ke tepen kayune punika. Celeng puniki misterius nenten sane uningin saking dije asalne kenten. Itu kang sensor sane ngebah kayu punika nunas ampura sareng krama-krama desane sami duaning sampun ngebah kayune punika. Ipun nyeritaya yening ipun ngebah kayune punika atas pengandikan dari jero desa dan jero desa mengatakan sudah atas persetujuan krama desanya. Akan tetapi sakewanten krama desane nenten poleh ketunasin persetujuan oleh jero desa jagi mungkat kayune punika. Lares kerarah jero desa
nangin nenten wenten ring jumahne kenten. Jeroben desa menghilang tanpa kabar, tanpa pesan terakhir. Nge saking cerpen punika iraga presida melaja utawi presida ngerera amanat saking cerpen punika mangda nenten memanfaatkan jabatan yang kita punya nenten untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan sampai tidak menghiraukan suatu hal yang tabu untuk dilaksanakan sekadi punika. Nggih, lianan ring cerpen sane becek, sane menarik, miwah sane mendegangkan punika, wonten taler cerpen sane mewah pisan niki keresepang. Tiang sampun berkali-kali ngewacan nanging nenten-nenten resep ban kenten nggih. Cerpen sane mewah keresepang punika silis nenggel nyane wonten cerpen sane memurde cor. Cerpen sane memurde cor puniki wantah cerpen sane keanggen murde saking bukune puniki. Nah, ini cerpen puniki nenten resep dan tiang kenten. Pemekasnya nih ring istilah-istilah sumpah cor nih ke. Tiang manten tiang benar-benar nenten uning napi sani muaste sumpah cor punika ngantos tiang rarah ring internet nih ke. Sampun tiang rarah internet wawu tiang uning oh ternyata sumpah cor itu begitu. Duaning ring cerpen cor puniki nenten ke telatarang utawi nenten kejelasan sejelas-jelasnya indek napi nih ke sumpah cor wantah ke cerita yang ring desa sani dados latar cerita cor ring cerpen sani memurde cor puniki nyabran wenten kasus-kasus utama nih pencurian kenten setateng amargiang sumpah cor sareng kramo desa inucap nanging nenten keteladaran napi nih ke sumpah cor nih kemawinan tiang dados nih bingung sareng napi jatuh sumpah cor paling wantah sane sampun uning manten sane langsung paham kenten sarang napi sane muaste sumpah cor punika sarang napi maksud cerpen punika kenten. Minat niki pengawi ngambil judul cor puniki keanggen murde saking buku puniki duaning krune cor niki manten pinih menarik kan menarik taler ngawinang sang penguacen nika dados tertarik lan penasaran sareng napi maksud cor punika. Nah nika ampun ring cerpen punika nenten ke telatara indek napi sane mewaste sumpah cor punika. Liana ring punika wenten taler cerpen sane mewah ke resepang sane lianan wenten sane memurde wenten sane memurde dalam pingit. Satu dalam pingit puniki nyeritaya indek rasa penasaran tokoh aku dan kehebohan orang-orang di sekitarnya. Antuk pura dalam pingit sane kebaosan oleh tokoh aku utawi tokoh tiang sane secara skala punika nenten wenten ring desa genah satwa punika ke ceritayang wantah wenten pura dalam gede gitu. Punika mawina tokoh tiang puniki ngantos ngererah anak sane ngenikain indek pura dalam pingit ring desane ke pertama puniki sane nuturin ngenten
durung masih tatas keuningin. Napi sejati per dalam pinggir punika wanta sane anak sane nyerita yang punika ngenikain mang de tokoh tiang puniki yene ngerera pura dalam pingit nikaina mewali ke jumahne kenten dados nyane pembaca puniki mukasnya tiang medue pemikiran sane ambigu niki napi ke pura dalam pingit nike memang ten wenten ring desa punika napi ke sane dimaksud pura dalam pingit punika adalah rumah kita masing-masing napi ke pura dalam pingit ring desa punika secara skala ada sakemawon secara skala nenten wenten sane presiden nyingakin kenten dados nih liana yang lain punika wenten taler cerpen sane memurde penyalur bang miwah mulih sane kasusnya patah sekadi cerpen sane bawa sang tiai wau mewah tiang resepang duaning inti cerita napi sane ketujuh napi sane mewaste penyalur bang napi tetujuan konflik nggih punika tetujuan konflik sane keceritaan nike napi nike nenten tatas ketelatarang utawi keceritaan oleh pengawi ring cerpen-cerpen punika nggih wonten sekadi sapunika indek daging cerpen punika sampun gambaran umum indek satu-satu sane wenten ring bukunya punika ring buku cor punika senyangkap nyani yang penasaran dulu sererah buku nyani kenten ngalantur mangken jagi lataran titiang indek unsur intrinsik miwa unsur ekstrinsik sane ngewangun cerpen punika nggih sane ngewangun sane ngewangun cerpen-cerpen ring buku punika kenten secara umum ngawet saking tema sane kanggen ring sekancan cerpen sane wenten bukune puniki mapaiketan ring fenomena sosial sane kemargiang utawi sane wenten ring masyarakat yenten sane utamane punika nyeritayang indik kegilaan seseorang akan tahta dan harta sehingga membutakan mata untuk melihat kenyataan semesta enten suksemanipun jabatan lan arte punika sane pinake pemicu utama terjadinya konflik ring sekancan cerpen-cerpen ring buku puniki punika indek tema ngelantar wenten alur maka sami cerpen-cerpen ring buku puniki nganggen alur maju nenten wenten sane cerpen sane ceritane mengalami flashback kenten ke masa lalu nenten wenten istilah flashback bantah memargi mengikuti alur silakan ke depan nenten balik mengingat masa lalu lantar wenten latar makehan satu-satu utawi cerpen-cerpen sane wenten ring bukune puniki nganggen latar tempat ring pedesaan ya diastun wenten tigang cerpen sane nganggen latar ring beberapa bagian contohnya beberapa bagian cerita kan tuh nganggen latar ring
kota. Sile sinenggel nyani ring satu dalam pingit sani nyeritayang inde perjalanan tokoh ke kota jagi ngererah anak sani ke pertama nyeritayang indik pura dalam pingit ring desane. Taler ring cerpen doser sani memurde doser. Taler keceritayang tokoh Bapa Made lunga ke kota hingga punika ke jerone Bapak Bupati. Jagi menuntut janji saking Bapak Bupati sani menjanji ring kramo desa jagi ngicinin wantuan doser sani kaanggen ngeruak jalan ke genah penyucian desane punika. Taler indek latar waktu miwa latar suasana ring cerpen-cerpen puniki ke ceritayang secara jelas puniki. Ya dan kenika melarapan untuk deskripsi langsung saking penulis miwah saking percakapan-percakapan utawi bebawasan antar tokoh. Wenten sane mangke wenten tokoh miwah penokohan. Tokoh-tokoh sane keanggen ring buku puniki akehan nganggen anak lanang istri sane sampun mekurenan puniki sane sampun sekadi sane sampun sobihan titiang Rita kala titiang mau sang indik cover iwawu. Gitu tokoh-tokoh puniki akhirnya nganggen anak lanang istri. Anak lanang istri sampun mekurenan. Ya diasun jenenten starte kaanggen tokoh utama ring cerpen-cerpen punika. Wenten sane kaanggen tokoh sampingan genten. Nanging pasti ke ring sekancan cerpen punika pasti ke wenten anak lanang istri, anak mekurenan genten. Pemaparan karakter tokoh utawi penokohan puniki keceritayang secara jelas untuk deskripsi langsung saking penulis miwah saking gerak-gerik tokoh ring sekancan cerpen-cerpene punika. Selanjutnya nih sudut pandang. Sudut pandang sane kaanggen ring cerpen-cerpen sane wentari buku puniki sekadi karya-karya sastra pada umumnya genten. Makehan sane nganggen sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Nanging wenten taler cerpen-cerpen ring bukune puniki nganggen sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sekadi ring cerpen sane memurde dalam pingit menyamu miwah duare-duari. Nika nganggen tokoh nika nganggen sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nganggen tokoh tiang genten nggih. Amanat. Nggih amanat sane wenten ring sekancan cerpen sane wenten buku puniki sampun jenar utawi sampun tatas niki preside ke cingaken utawi keundingin rita kala maca cerpen puniki. Duaning cerpen-cerpen puniki syarat akan nilai-nilai sosial punika mawinan amanat sane terkandung ring cerpen puniki. Nika nanten lempas saking tujuan mengingatkan iraga mangda nenten kebutang oleh arte miwah tahta utawi jabatan genten. Sane sifatnya punika sementara. Napi sane iraga polihang mangkin nenten pacang bertahan lama jadi iraga punika serakah, sombong, ajung, demit genten. Napi malih kemawinan dan ini sampun
Rita kali sampun nguacian cerpen puniki, cerpen dari buku puniki iraga dados tersadarkan kenten ge. Nika makasami indek unsur intrinsik utawi unsur dalam sani ngewangun cerpen punika. Cerpen ring buku punika enten. Ngantor wenten unsur ekstrinsik utawi unsur-unsur dari luar sani mempengaruhi keberadaan cerpen punika. Sekadi bahasa pinaka silih sinunggil unsur ekstrinsik, unsur saking luar sani mempengaruhi suatu karya sastra. Mungkin ring buku cor puniki penulis nganggen bahasa sehari-hari sani tergolong bahasa andap. Punika mawinan yening saking bahasa, saking cara penyampaian kenten cerpen puniki mudah untuk dipahami. Saking maon rasa basa boyo aja masa uyah masa lalah rasa bahasa kenten saking bahasa sani kaanggen oleh pengawi utawi pengeripte ring sekancan cerpen sani wenter ring bukune puniki mawi rasa alus ya diasten je nganggen bahasa andap kenten duaning sekadi ciri khas orang Karangasem mindamiki karena pengawi Bapak Wayan Paing puniki saking Karangasem. Di bahasa sani kaanggen oleh krama saking Karangasem puniki halus, lebih halus daripada bahasa orang-orang di ring wewidangan Bali Age utawi Bali Utara. Sekadi ring genah tiaya puniki ring Kintamani puniki agak kasaran kenten. Nah, ini kasaran rasa bahasanya kenten agak kasaran. Yening sareng anak saking Karangasem puniki agak alusan kenten. Kemawinan perlu beradaptasi sareng anak-anak saking luar daerah yang sejatinya sekadi tiang kita kalau mau bahasan sarang semeton saking Karangasem dan sekadi kadek ruminten nika bahasanya halus ini tiang triki biasanya agak kasaran biasa ampura gangguan kidi agak kasaran kenten kalau bahasa sarang semeton saking daerah Karangasem dan pasti ke perlu pembiasaan, perlu beradaptasi agar berbahasa lebih halus gitu. Nika indek bahasa mempengaruhi pisan indek pemargin cerita, indek kewentenan cerita, penyampaian cerita ring karya-karya sastra gitu. Liana ring bahasa punika wenten taler nilai-nilai sani tiosan sani mempengaruhi kewentenan cerita utawi kewentenan satu-satu sani wenten ring cerpen punika. Nilai-nilai sani mempengaruhi punika sekadi nilai sosial, nilai budaya, miwah nilai religi. Nilai sosial ring buku cor puniki tergambar saking akehan satu-satu sane wenten ring bukune puniki mengangkat tema utawi nganggen cerita-cerita tentang masalah-masalah sosial sane wenten ring masyarakat. Masalah-masalah sosial puniki keanggen cerita oleh pengawi dituangkan dalam cerita-ceritanya gitu. Bedasnya nih sekancan cerpen sani ke kripto syarat akan nilai-nilai sosial. Sampun kenten wenten nilai budaya. Ge nilai budaya puniki presida kecingaken reng makudang-kudang kebudayaan utawi tradisi-tradisi sane kecerita yang ring cerpen-cerpen
sane wenten ring bukune punika. Sekadi tradisi ngusa bebayang ring cerpen bayang-bayang. Taler ngusa bedalem ring satu dalam pingit. Sumpah cor ring satu utawi cerpen sane memurde cor. Kebudayaan utawi tradisi-tradisi punika minab wantah tradisi sane kemargiang ring genah penulis utawi pengawi punika. Tiang taler nenta uning nggih mangde uning mina benjangan tiang melancaran ke desa Gulinten Karangasem mangde tiang uning napike wenten tradisi-tradisi punika kenten. Lianare punika wenten nilai religi. Nilai religi niki wantah nilai sane pinih utama sane mempengaruhi keberadaan cerita puniki. Napi mawinang kadia sapunika. Duaning ring sekancan cerpen-cerpen sane wenten ring bukune puniki akeh pisan sane nganggen cerita sekadi maturan keten sekadi mebanten keten puniki presiden kecingakin ring cerpen sane memurde ngayah dari wenten tokoh sane mewastelo santi mebanten taler ring cerpen kayu terisi wenten tokoh Bapak Dharma sane lunga maturan taler mesemedi meditasi ring pura dalam pingit ngantos tengi lemeng duaning medue firasat jelek utawi kenahne jelek punika. Ege minab sekadi asapunika indek unsur intrinsik miwa ekstrinsik sane mempengaruhi kewentenan daging saking cerpen-cerpene punika. Nah, sampun akeh niket yang mebebawasan iwawu makin presiden adalah tiang indek kelebihan miwah kelemahan saking bukune punika. Indek kelebihan buku populan cerpen bahasa Bali sane memurde cor kekawian iwayan paing puniki pinaka silih nunggil karya sastra Bali modern sane menarik pisan yening kewacian puniki. Duaning kekreatifan penulis mengangkat fenomena-fenomena sosial sane wenten ring masyarakat. Presiden ngasilang konflik-konflik sane seru genten. Sane ending-endingnya ini sulit untuk ditebak. Isi utawi daging saking cerpen-cerpen ring buku puniki taler sangat syarat akan nilai-nilai sosial. Sane medue amanat sane luar biasa untuk mangda presiden nyadarang irage betapa harta lan tahta punika sering membutakan mata hati seorang. Liana ring punika penggunaan bahasa sane ringan bahasa sehari-hari kenten punika mawinan cerpen puniki mudah dipahami tentang bahasa penulis kenten nika mudah dipahami. Minab nika indek kelebihan liana ring kelebihan pasti wenten kelemahan utawi kekirangan saking buku populan cerpen cor puniki sile sinunggil nyanyi akeh cerita-cerita sane nganggen ending sane menggantung enten tawi presiden kebawasan satu sane durung pragat dados nyanyi penguacen bingung tur
kari bertanya-tanya, wenten tanda tanya besar. Sejatine kengken punapi akhir saking ceritane punike. Taler tahapan alur sane ke cerita yang puniki yani manut yang nenten jenar yening biasane sekadi sane sampun sane uningin iraga sarang-sarang puniki tahapan alur punika wenten saking tahap pengenalan, pemunculan konflik, puncak konflik utawi klimaks, konflik menurun anti klimaks, miwah penyelesaian konflik. Nanging ring bukune puniki akehan cerpen-cerpen sanewenteri buku puniki nenten berjalan sesuai dengan tahapan alur tersebut. Dadosnya nih malih niki bertanya-tanya sejatine napi masalah uling ije teke masalah di cerita ini uling ije ane apa ane makade tokoh kini kena masalah kini sekadi punika taler reanan ring punika pengawi puniki akeh nganggen istilah-istilah aneh aneh ampun bawasang tiang duaning tiang nenten naenin mirengang keten biasanya bawasang tiang aneh sekadi sumpah cor penyalut bang dalam pingit duari ini ke benar-benar tiang nenten uning pengawi nganggen istilah-istilah aneh punika nenten ketelatarang napi sane kewastanen istilah-istilah punika dadosnya nih ngantos puput satuane kari niki bertanya-tanya henten inggih idedane semeton sareng sami minab sekadia sapunika indek ulasan buku sane memurdecor sane bedah tiang punika saking covernya nih saking dagingnya nih ngantur wenten kekirangan kelebihan reside mangkin cutetang titiang yening bukune puniki menarik untuk dibaca becik untuk dibaca niki taler becik untuk dibedah buku puniki nilai-nilai sosial punika sane ngawinang bukune puniki layak untuk dibaca dulu sampun rereh ring toko-toko buku mangda nenten penasaran niki saking daging buku sejangkep nyane kenten dan titiang wantah nelatarang sebagian kecil kenten saking daging bukunya puniki sejangkep nyane dulu sampun wacian soang-soang inggih minab sekadi sapunika sane presiden aturan titiang rirainane mangkin pinake penguntat puniki tiang medue peparikan asiki kepekan bayi nepukin sentang mewadah peti kira langkung titiang nunas ampure puputan titiang antek pramesanti om santi om nggih tiang lali yening minab semeton sane jagi metaken doro sampun tulis ring kolom komentar di bawah ini kadi iklan ring kolom komentar di bawah ini yening presiden yang nyawis mali jebos tiang cawis sewusan siaran langsung niki puput matur suksema sampuna lali yening ngelintang ring kita mani atau melancara ring kita mani calling tiang deres simpang inggih suksema sane sampun gabungan nggih suksema